If you won't become a prayerful Christian, you will become a weak Christian. Na hende ya guothe kaumira magerio urikoragwo uri wa mbere kumagwa tondu mundu muhoi nionaga uru hari. Ndakwira atiriri nikio wonaga andu aingi aria hoi matiri arata ingi. Tani ugatuiria wone andu aingi ahoi matiri arata ingi. Tani ugacoiriria mukristo wothe wi itheru. Mukristo wothe wi maisha matari deep. Wone urakona arata ingi. No mundu prayerful, mundu murikiru ndari arata. Andu matiendete mundu raikarakara kauga riba shanta riba zakata. Andu matiendete. Andu menda mundu muratora no kaigwa atiriri. Areire ngima kenywa tsiru nangekera kaseti tuigwe muziki. Andu mendete mundu ucio muno. No mundu wothe wikara kamwira atiriri. Tarekei tuhoe he undu ndaigwa. Kei tuhoe he undu ndaigwa. And that is why Hannah was not a darling even to the husband Elkanah. Niki, the prayer lifestyle. Nakegwire Hannah ni undu wa gutwika mutumia muhoiri ari kiriga nginya kuri muthejeri ngai wao Eli. Nginya Eli hende amurori akimuri atiri konyuire. That means Eli was not deep like Hannah. Ugo no ukore mwina bishop na timuri Kuruta. Toginya God muri Kiruta. Tondu ukore mundu gwitwa Hannah ari muri kiru ginya gukira Eli kondu Eli ataramenya o ni kuhoya amwirie ni kunywa reka aranywa. But let me tell you, you better walk alone but walk with God. Kama wewe ni muombezi, if you are an intercessor, intercession is a ministry that most of the people inside there lives a lonely life. You better live a lonely life but walking with God. Afadhali utembee peke yako lakini mnatembea na Mungu kuliko kutembea na watu wengi na Mungu hayuko ndani. Ignore that company if God is not in the company. Ignore that company if God is not in the company. Praise the name of the Lord. Kama Mungu hayuko katika urafiki huo, wachana nao. Bwana Yesu atukuzwe. Wachana nao. Mimi kuna group ya marafiki nilitokanga. Nilitokanga because they assume wewe uko pale as a mission yako ni urafiki. Lakini tukafika mahali wana ignore mpaka heshima yangu. Wakaanza kutupa mpaka pornography huko ndani. Wanaweka picha za watu wakiwa uchi kule ndani. Mimi hata kama nyinyi marafiki zangu nilienda pale chini. Left, delete group. Na hiyo ndio maisha ambayo mnafaa kuishi saa hii kama Wakristo. Huu ni wakati wa kudelete, wa kuexit na kudelete the group. Huu mwaka usikubali mtu yoyote akuvute chini. Watu wengine mahali wamekaa saa hii at their stagnation point, ukirudi kwa historia ni watu waliwaweka hapo. Watu wako thibero kero, wetigana wira nitukeithie. Wakeithia. Wakeithia ndore ange magathie wira magatukura wira. We kumbe hende ori urare ya faida marare ya faida we ukiria stoko rutha ici no uramagirira sabi ngarini na jacket angikorwo ni tukwenda gucokerera Ngai na njira nene Ngai acokagirirwo na ihoya tondu hau niho kumwira Father I am back ni ndacoka baba na ndoimire guku gwaku ndi mwega kwa wainga ngithie ngitarurago umwire baba ndona gwaku ni kwa kwega na kwa wainga na niho hare rwatiriri andu acio ate ndathime bururi wao ndathime bururi wao no na bururi wa Kenya ukonio atongoria matiga maheni uyu bururi ukuhona andu atongoria matiga ki tondu atongoria ria twe nao othe mararia maheni tutangeria ma as a nation. The Bible is saying the truth. For me to heal their country, ni majokerere na mahoe. Noru Kenya, tuthondeka mahoya ma bururi, tumetaka prayer breakfast. Twameta prayer breakfast, tugeta itonga ciga nona, cithi igatuhoere na no cio iratuhinyiririe. Ni guthondeka mahoya ma bururi uyu, president aikare haria Kasarani na ithuothe a Kenya tuihure ku twithaithanire kuri Ngai.
Ego tiga wetagirwa andu 800 maikare thi marie bacon marie sausage matuhoere makierurukaga Safari Park. Ni tweto igotho neo Safari Park ni tuyure kou. Amwe ne maikare ngina mete iguru. Bururi wi thaithanire ariguo no ti go select andu aigana ona matuhoyagire. Na urora kuhoera ni uri okuhinyiririe agikuhoera atia wega. Ni tothie bushiri. Gari ni werati na ngia nyama na erekwo yohe na yohe stage. Utire kindu ngiinukia. Kama ni maombi ya inchi tuitwe sisi wote. Sio kuchagua watu 50 wanakaa chini wanakula bacon alafu wanaomba maombi mawili na siasa 800. As a nation, people are tired with politics. We want God. It is only God who can rescue the country of Kenya where it is right now. Ni Mungu tu. Na tuache kuweka mzaha katika maombi. Tukisema ni maombi, ni maombi. Praise the name of the Lord. Na Njoroge James aambiwa atupatie siku yetu ya kuombea nchi hapa kanisani. So that we pray for this nation. Mari koma na gwatiriri. Adwasio magi kajokerera ri. Gamohera na honie bururi wao. Oguo ri ni kuri kwenyihia kurabatarania. To kuma kuri aikia akura nginya kuma kuri atongoria acio marego thaithuri. Menyihie ogothe moke menyihie. Na marekanire maturie maru hau. Tutie kuigwa irumi icio. Muroka kanitha-ini mukagoca sande. Mugacoka mande mwathie mukaja gwitana maritwa. Ngai ekwaga kugeka bururi wanyu niki. That is why things are not working. Turigwo ginya mubunge mugima mundu muhete gitio araria ndeto akaruma na ginya na aciari aitu atumia aria tuhete gitio Ngai ekwaga kurakara niki tutakenyihia ta bururi tucokerere Ngai niguo akahonia bururi uriku twaga oguo nitugucayanga praise the name of the Lord na Ngai akuhe mweke hoyagira bururi waku no ko we niwe mundu muthingu uria wiragwo ungihonokia bururi wao no nawe witoro no kona thaici mundu ongihoera bururi uyu ahone etereire date na ndanoka kanitha tondu erirwo niguo kangikuoyaga mundu ucio ongihoera bururi uhone atwaritwo akarie ruguku ariage ruguku uguo na bururi wi moko-ini make o mundu ni agerie kuhoera bururi to no mahoya mangi tuteithia ri o mundu ni agerie kuhoya bururi uria muthingu aiguo ri bururi witu wiki atia he hindi mwe Ibrahim oririe Ngai atiriri Nineve gwakorwo kwina andu 100 makwihokete ni ukunina itura riu akiugaca Ibrahim agikuruka akiuga atiriri 50 Ngai akimwira no ndirihonokie 30 akiuga ni undu wa andu acio 30 ndingini na Nineve agikuruka nginya agitigio mwe akiuga omwe akiuga ucio mwe ne iganite honokie Nineve. God does not work with majority. God works with one sincere person. Praise the name of the Lord. Ngai darutaga wira na wingi arutaga na that one sincere soul. Hideo andu akwa o aria mari akwa kiumbe oguo nginya gutwika mundu wa Ngai niwe o choose kuri andu ake no ni kuri ake kiumbe tori ucio ngi wewe wake kana wewe wake kiumbe aga ukora maitho ni wake menyihie mahoe na merire ona magaruruke we ugothia verse wengi verse 15 Nindiraikaraga njuthireirie hekaru ino na njiguage mahoya mothe ma aria marihoyagirwo kuo ndahoya kuma umuthi Ngai aikarage acuthiririe hekaru ino na mahoya maria mothe marihoyagirwo kuo nginya maria mahoywo umuthi ndahoya Ngai ucio ucuthagiriria hekaru aroigwa mahoya manyu Ngai ucio aromuthikiriria. May he turn you from just Christian but to people who are indulging themselves in a prayer lifestyle. Amen. Kuanzia leo maombi yawe mtindo wenu, yawe tamaduni yenu. Reke mahoya matuike unduire wanyu. Ati waturia maru kuhoya ugo ndurang'ang'ana ciugo ni ireka atia niro ima kuri andu nginya matu agituria maru agerie kuga ciugo ithatu na ni uma ni ati taru gukungira andu oya guoko na ndukahenanie uri andu no tana hoya hwai hakuhe nuthu ya moko mothe ni mekuoyo o mundu athire guthiite kimuringiti-ini kebe kwihune kana kugamba ni ahumuka
without remembering it is God who protected you the whole day, without remembering watira uhetokaneta na maundu maingi muno mage gutonyiria nginya mbirira, no Ngai akuhumbira na guoko gwake oiga reke mwana uyu wakwa o uri umire na thayu acokerere ciana ciake na thayu. Ona ngiremo kuhoya mahoya maingi ri ndukihoya magucokia ngatho. Praise the name of the Lord. Ninde ikaraga njuthiririe hekalu na njiguage mahoya mothe maria mari hoyagwo kuo. Ndahoya Ngai acuthagiririe hekalu ino na njoroge twandikirwo bana haria, ni twandikirwo kabana haria. Ngai cuthagiriria hekalu ino na mahoya maria mothe mari hoyagirwo guku ukamacokia. Ito tifatie kabana takau gekirwo haria because it is biblical. Yes. Ni uduri nindimethurite na ngamiamura ituike handu haria mari thathayagiria tene na tene, ituike handu haria mari thathayagiria ni tene na tene. Ngai arotuhekea giki nigetha tuture tuthathayagiria Ngai haha tene na tene. Nindiri menyagirira na ndimegitagire hindi ciothe. And let me tell you, God cannot take care of a sanctuary na aremo kumenyerera aria mamitonya. Ngai akimenyerera hekalu yake aromenyerera aria mamingiraga thiini wa ritwa ria Jesu. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu atukuzwe. Wacha nimalize na Waefeso, walio na maandiko. Waefeso, kama una Biblia yako fungua kitabu cha Waefeso 1 mstari wa 18. Ephesians chapter 1 verse 18.